Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndabaramukije mwese, nizeye yuko Imana ikibarinze mu mahoro. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi mbagezaho, ndasubira ku ijambo rya Paul Kagame yagejeje ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ejo bundi aha Paul Kagame avugira imbere y'aba bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cye, mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza, Kagame yaherekaniye ubwoba, kwiyanga no kwiheba, ndetse no kwerekana kunanirwa mu bya politike na diplomasi. Mbese yiyerekanye ku karubanda uwo ari we. Yerekanye ubujiji bukabije mu bya politiki na diplomasi. Icya mbere, Kagame yarahuzagurikiye cyane. Yigize bamenya, yigisha za politiki na diplomasi abari aho kandi bazimurusha. Hamwe yagiye ashimira ibihugu byabo ngo ko byamufashije kugira ngo u Rwanda rugere aho rugeze uyu munsi, ndetse yashimiye ubufatanye bw'ibihugu byabo, avuga ko n'ubu buhagaze neza. Ariko kubera ko Kagame ari umuswa mu bya politiki nk'uko navuze, ibyo byose yari amaze kuvuga yahise abisibiranya, maze mu kanya gato aba bituye hasi. Mbese yashushe n'utombotse. Ahari yibutse ko amaze kurambirana ku isi yose kubera ibikorwa bye bidahwitse. Yaratangiye abwira abari aho yuko ngo yari yabahaye ngo umwanya w'umwitangirizwa ngo bafate amafunguro, ngo kubera ko ibyo yari yateguye kuvuga ngo iyo babyumva batari bafungura ngo batajyaga kugira apeti. Munyumvire namwe. Yatutse anashinja ibihugu bikomeye ko ari byo bitera ibibazo mu gihugu cye no mu karere. Aratakamba, yerekana ko ibyo bahora bamuvugaho byose atari byo da. Ariko yavuyeho arerura, arabasarana, agera ku ngingo nyamukuru y'ikibazo cyo muri Kongo. Kagame yerekanye ubwoba bwo kuva muri Kongo kubera ko yotswe igitutu n'ayo mahanga yose, kandi azi yuko Kagame nava muri Kongo bitazaba ibyo gusa, ahubwo ko hari n'izindi nkurikizi zizamubaho. Imbere y'abo bantu b'abadiplomate bari bateraniye aho, Kagame yerekanye ubunyamusozi, maze aratangira ashyira hejuru, atuka Perezida Tshisekedi karahava. Muri make yatutse isi yose, amwita ko ari perezida ngo utaratowe n'abaturage be ku bugira kabiri. Ese nakwibaza ngo Kagame ararwanira na Tshisekedi ubutegetsi muri Kongo? Ibi byari bihuriye he? Yarateruye amwita ikizongwe, avuga ko ari ibyago kuba Kongo itegekwa n'umuntu w'ikizongwe cyangwa igicucu. Ururimi mwakoresha urwo ari rwo rwose.
ni ukuvuga ngo aha yatutse n'ibyo bihugu bikomeye arimo gushinja, abishinja yuko bitega amatwi ibyo Tshisekedi babwira bakabyemera. Mbese ibi bihugu icyo abishinja n'icyo abitukira ni uko bimusaba kuva muri Kongo no kureka guhonyora uburenganzira bw'Abanyarwanda. Kagame yageze aho asa n'uwataye n'umutwe, aho kuvuga ko ari we utajya utorwa na rimwe, mu nshuro enye zose yitoje mu Rwanda ku gahato akishyira ku butegetsi, maze abwira abo badipolomate nyine ko ngo Tshisekedi ngo niwe utajya atorwa n'abaturage. Ibyo ni byenda gusetsa. Yasubiye muri buriya bihimbano bye by'amateka, ajya mu bakoroni n'imipaka, yiha kuvugira abakongomani ndetse ashaka no kuvugira Afurika nk'uko asigaye yarabyihaye gushyanuka kwe. Kagame ninde wamuhaye kuvugira abantu muri Kongo no kuvuga ibibazo bya Kongo bwabyo? Nuko rero Kagame muri iryo jambo bikojeje isoni yakomeje kwivuguruguta muri ibyo bintu ahora avuga, bimwe bisa n'iterabwoba ariko ari ukwiyanga. Cyane cyane ibi byose abikora iteke yamaze gufatirwa mu cyuho, nibwo yigira umusazi, nibwo atukana, nibwo yisiribanga, avuga ko abazungu aribo bateza ngo ibibazo byose biri muri Eastern DRC hariya mu karere ka Kongo. Ariko Kagame aribeshya. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibya Kagame byose byaramenyekanye. Yavuze yabahanda cyangwa yareka, ntabwo imihini muriho izacogora. Umunyarwanda yaciye umugani ngo kumoka kw'imbwa ntikwabeje ko imbaraga zikomeza kwicengera mu bwoya. Hanyuma Kagame yaje kugusha ku rindi jambo nyamukuru ryahora yitsitsaho, ryabaye urwifashisho imyaka yose, FDLR genocide, FDLR genocide, abahise bakoze amahano genocide. Yageze aho yiyemerera ko ku mugaragaro FDLR ariyo mpamvu yatumye ajyana abasirikare muri Kongo. Noneho arabyerura ko ingabo ze ziri muri Kongo. Ati n'ingabo za Loni cyangwa za UN zaraje. Mu bibazo byazizanye harimo ikibazo cya FDLR. Ariko aho gukemura icyo kibazo cya FDLR, icyo kibazo cyakomeje kiyongera, kandi Loni yarakize ingabo nyinshi, ishyiramo n'ibikoresho byinshi n'amafaranga menshi. Banyarwandakazi, banyarwanda, reka ngire icyo mvuga kuri aya magambo ya Kagame mu ncamake, nanjye ne kuba nkawe. Iriza ijambo rya Kagame ryari ryuzuye ubuswa bwinshi no kwiheba nk'uko nawe babwiye, ntabwo namurenganya. Ageze ahaga. Icya mbere, Kagame yibagije ko abo abwira hariya bose bari bamuri imbere, yuko bamuzi, bazi n'ibyo akora imbere n'inyuma. Buriya Kagame yasaga n'umwana w'incuke uriho ubeshya umubyeyi umubyara. Biriya byari ugucurangira abahetsi, gutukana n'andi magambo mabi no kwisiriringa. Biriya yavugiye hariya byose kwari ukuvugishwa gusa. Abantu bakuramo ibyo bakuramo. Facts are facts. Kagame arashaka facts na evidences koko. Ubu tujye kuvuga facts za evidence na evidences za Kagame. Kagame wihaye facts, evidences. Facts, evidences zose barazizi. Ariko agira ibyago izirake, ntabwo abizi. Burya kutabimenya nabyo birafasha. United Nations avuga ko yananiwe. Yananijwe n'intambara za Kagame ahora ateza hariya muri karere birazwi. Birazwi ko Kagame akoresha abakongomani bo mu moko yose. Abanyakivu ya ruguru n'abanyakivu y'epfo.
Kagame yigisha urubyiruko rwa hariya za mayimayi z'amoko menshi, akazaminga, akaziha imbunda, akaziha n'amafaranga, amafaranga menshi ava mu mabuye bomba mu bicukurira agaciro, akagura imbunda akongera akazibaha. Yatangije imitwe myinshi ya mayimayi muri kariya karere, yatangije imitwe irwanya leta y'u Burundi ya Red Tabara. Kagame ingabo ze zihora yagerageje n'abanyamurenge muri Kivu, nuko abanyamurenge bakomeje kumunanira igihe cyose. Akaduruvayo kari hariya kananizwa Loni n'ingabo za Loni, ni akaduruvayo Kagame n'ingabo ze bateza muri kiriya kirere cya Kongo. Kandi arabizi ibyo byose, ko turabizi, isi irabizi, iyo Loni irabizi, yirirwa ibiripoti. Kagame nibwo bwoba afite. Birazwe rero ko muri Kongo mbere hari imitwe y'abamayimayi ibererwa ku ntoki. Abamayimayi barendaga za komunite zabo, abo bakaba ari nta n'ikibazo bareteye leta ya Kongo. Dusubiye kuri iyi FDLR Kagame avugiriza induru na jenoside basize bakoze, nubwo Kagame nawe yishe abantu batagira ingano. Iyi FDLR Kagame yagizeho control mu gihugu cya Kongo igihe kinini cyane. Hari imyaka 2 y'akabarebe yamaze ari umukuru w'ingabo za Kongo. Ingabo z'u Rwanda zakontrolaga hafi igihugu cyose, aho FDLR iri hose bari bahazi, bashobora no kuyiwipinga out of Congo, ku face y'ubutaka bwa Kongo completely. Ingabo za RPA ziri Kongo kugeza Kabarebe yirukanwa, cyo ni phase ya mbere, zafite control ya FDLR. Byatangiye byitwe imitwe myinshi, ariko biza kwenenga biba muri FDLR. Kagame yongeye kubaka imitwe nanone nyuma ubwo Kabari bavuyeyo, kuko ntiyahaga yaragishaka imari ya Kongo. Yubaka imitwe yo kurwanya leta ya Kabira, ahanini igizwe n'abatutsi bo muri Eastern Congo, abantu bava muri za Kivu zombi n'ibirere bigiye byegeranye bizamanyema n'ahandi hose, no muri za Hoza ire n'ahandi hose. Iyo mitwe niyo yaje kuvamo LCD Goma, iza kwicamo ibicibamba za LCD Kisangani, ivukamo na za LCD za Babemba. Ubu bwose n'urubyiruko ruri muri Kongo hariya, usibye aba batutsi bagiye muri iyo mitwe, bose bayobowe n'ingabo za RPA, ingabo narindimo icyo gihe nagiye no muri Kongo. Iyi FDLR yarongeye Kagame agira ubushobozi n'ububasha imbere n'inyuma bwo kuba banamara na FDLR bakayivana uko bashaka. FDLR ifite full control. Ingabo za FPR zafite aya marejo yakurikira, ari nayo FDLR zakoreragamo cyane. Hari Green Pass cyazi kuri zo. FDLR yari muri FPR yari ifite za Kivu zombi y'amajyepfo n'amajyaruguru, yari ifite region y'Amanyema, region ya Ituri, region ya Tanganyika, region ya Katanga na region za Kasai zombi, Kasai East na Kasai West, cyangwa Kasai Oriental na Kasai Occidental. Aha hantu hose niho ibyitwaga bya Alire, Foka, byaje kuvukamo FDLR byose, kuko byavutse mu mitwe yakomotse mu ngabo za FAR n'intera hamwe n'urundi rubyiruko rwagiye rutojezwa muri Kongo. Muri utu turere FPR ifite full control, iba yaramamazemo. Ni muri utwo turere abo bantu barwanyaga u Rwanda byashobokaga ko iyi mitwe yose yakwihisha igashobora no gutera u Rwanda. Kandi misiyo ya mbere yitwa ko ariyo yari yajyanye ingabo muri Kongo, izo ngabo narindimo icyo gihe, misiyo yari yo kujya kurwanya FDLR ngo ishire muri Kongo. Ni ukuvuga ko kuva muri 1996 kuzaza ukagera muri 2023 Kagame afite ubushobozi n'uburenganzira bwose bushoboka bwo kurangiza ikibazo cya FDLR. Ni kuki iki kibazo kitigeze kirangira? Kagame azagisobeze
aho kuvuga ririya jambo azanavuge uko United Nations yananiwe kurangiza kiriya kibazo. Kagame niwe kibazo mu karere, mu Rwanda no mu karere, kandi nawe agatsinda nibyo bimuteye ubwoba. Arabizi, azi ko igihe cye kirangiye, igihe cya Kagame kirangiye. Kagame igihe cye kirarangiye. Kagame atwerera jenoside abazungu n'abakoloni. Tuzi ko abakoloni basize amacakubiri bajya kugenda, ni koko, ariko jenoside y'94 ifite umwihariko wayo. Urwango rukomoka ku macakubiri rwariho koko, ndetse rugezwa ku yindi ntera n'intambara ya 1994. Abanyapolitike barabikoresheje cyane, ibyo ntitwabyirengagiza. Hiyongeraho abantu bagiye bakorwa mu byabo n'intambara n'ibindi bibazo byose bishamikiye ku ntambara ya 1994. Ariko nta wakwirengageza neza yuko indege wowe Kagame wahanuye, indege wahanuye Kagame, ibintu nzi bifite ubuhamya, iyo ndege niyo yakojeje agati mu ntozi. Wahanuye indege ushaka kujya ku butegetsi, ntabwo wazirikanye ingaruka zose zizava muri icyo gikorwa, kandi wowe warazibonaga. Ariko kubera ubusambo bwawe n'umururumba w'iby'iyi si, wahanuye indege, wica Habyarimana, maze ubuvugije ifirimbi, kandi wari warabiteguye kumwica. Twarabirebaga, twari hamwe aho mu Nkotanyi. Washakaga gutera kugira ngo ukureho Habyarimana ujya ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Yewe n'ibitero byahagurutse Habyarimana atari yaguruka kuva Dar es Salaam. Ingabo zacu zari zadvansinze already. Habyarimana mu kirere n'ingabo nazo zigiye kugera i Kigali. Abanyarwanda ibintu bajya babimenya, kandi amahanga ibi byose arabizi. Abo bose wisararanga imbere uvugishwa babakuzi, babimenye muri 11. Ikindi, Kagame nawe wisha abanyarwanda, haba mbere y'iyo jenoside uhora uririmba, haba muri jenoside rwagati, no hanyuma ya jenoside. Ibyo byose ayo mahanga, abo banyamahanga ubahagarara ibihugu byabo, ubahagarara imbere, jya uzirikana ko baba babizi. Wowe Kagame ufite amaraso ateye ubwoba mu biganza byawe. Sinzi n'ukuntu abo bantu bose ubajya imbere ugatinyuka kuvuga. Uzi ko bazi ko uri umujura w'igisambo, ukabura umwicanyi ruharwa, nuko gusa nta soni ugira. Abo bose baragusetse, baranakugaya cyane, kuko iyo ukubita imitwe no hino ugerageza ngo gutera imbabazi, sinzi niba ari imbabazi bashaka gutera, niba ari ubwoba, ntabwo nzi ikintu kikugenda mu mutwe. Ariko ibyaye byose byatashywe kera. Gira ubizinge wishakira aho ujya. Kisekedi nawe uri mu Rwanya wakuzonze. Kisekedi muveho yagutsinze igitego cy'umutwe. Kubona ukuntu kunwigiriza kubera kudahaga kwawe ngo ukunde uve muri Kongo, ariko ukajya aho ngaho kanwigira. Unwigira ko kangana iki? Abanyekongo ba Kivu ya ruguru bakwiriye kwigira kuri bene babo b'abanyamurenge muri Kivu y'epfo, bakiga kwikemura ibibazo byabo na leta yabo, ariko bakakuvaho wowe Kagame. Kandi ndabizi abenshi bahatirwa kugendera mu kibaba cyawe kugira ngo ukomeze ubwo bujura bwawe bwo muri Kongo. Abanyamurenge bari babaye abagabo
kuko banze kugwa muri iyo mitego kare. Ndabazi twarabanye muri za Gatsayi baranzi nabo tuvuga kuri ibi bibazo ibi abenshi banyumva iki kiganiro bazayivuga ko twavuganye kuri iki kibazo turi Gasayi za Kabanga na za Bashimike na za Kabinda hose twabaye. Kagame, imvano y'ihirima y'ingoma yawe igiye kuva muri Kongo. Ndabona amahanga yose na ICC yagukingura imiryango migari kugira ngo bakwakire. Wende ejo nawe twazahurira mu makarito n'amakamyo. Nuzaba washoboye guhonoka mu burakari bw'Abanyarwanda. Kuko rababaje cyane. Aho hose aho uzashyikira uhawe karibu. Ndabona ibihe byawe byihuta cyane kandi nta nsinzi yabyo mbona. Banyarwandakazi, Banyarwanda mwese abari banteze amatwi muri iki kiganiro, nimukomeze mugire umwaka mushya muhire, dore turacyari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Nari Michael Mupende, ngaho mwese mugira amahoro y'Imana.